Kabenta kani gulu gudro kabede kani kasi pengen sedang bensim soya kakerdan kabaningkong saya thank you ta buenas listo apa ni nak ropek nak kalian ini gilang deh genre ayat ketiga mo pek kamda ni kene ka bayu ka basa ralet gitu-gitu kat pek ka basa kalau bamladi akan membek hantu dia ka ba khi philade panthit ngilade panthit lut ani te kene la ka bok kana set ha ka ba dai jangin kemo no selesai mental la kalian minum sim bansang bensin ya kakaran ka paningkong kila ni la kero na kalian tukir kila ban kero kajet nak bayu balang kajet ngin hapan pet na kalian ka pigi paida aro pidan up bensin kang ya katikat kila ban ai no hanu perlok sundai ban ralang lanjut bang boy wan ngelam nak sini boy kan boy lawan ni saya bama saya lau di dekat dengan sang bensim saya ke kerdan ke peningkong kepada kasong bisa silap tingkah kasang bisa si paulak kamdai silap tingkah berkelang apa kasang bisa si paulak wan sini pak rak sini sampai ni dah anda ni hati demi tak dan senangkur kalau begitu senang nur tawan saya bila menterus siapa ngente mode sebab nak ready lepa padu lantraf lupa anda no tak solarat tidak silakan keruk syaruk seningkai lah keruk lapan perai lah milai bahawa ni pak lo mengilak nek mengil lo milai sini rush dong split rush dong split dong 5 times listo ar kendai sao nhau na kabenta kakerdan kapaningkong udeng ar kendai sao nhau 2 9 4 up in percaya 7 baik jaga ni siap percaya jaga ni tu kapan menang kau mana baik ni original mah apa? Asawan asawan so beli ini long kemilawan mo one sekmat one sini mana freestyle tapi sebelum semua ingin cakap itu bang ingin saya pikir hadir
bagaimana? Arvin, Kendai Bin, Bin, Nyau Bin. Tena kali mana nanti penbenaran saya mana tuli. Ta, ini mana sikit. Gong, isa sini gong. Rangken urur rangken Sama rangken urur kebahak atau es kasil. Takong pusuan kita tanggal video ni puan buat lang yagi pa bawang kuai na. Kita tanggal video. Tapi kita kata beli kan? Ikan ni kita tahu beli graduate ni kata video. Graduate? Kadang kasin ka paningkon kan iniilom kami banyo ya kani kasi polak tapi sementara semi kani kapisama sa ay. Sip pedang gajanyin peni Islam ha kasipen inyaw san bawaja silap arlak naik ni resong lailak Salak Sanlak Relak to Nyolak Pralak Kendailak Sibelak Tukang pusat untuk benda begitu dengan kelihatan dia kong suara pinlek to Pelayo kan penungkam kayu putri di kita ayo bang. Surat Daikon surat sa kamut piwan bungut ne piwan kanumut bang. Wan sekali kamut lah sengai mo. Tapi lah ban proni gitu kebewan lang bat pi hangtai bagian ban senran lang ibi mo kong sa dembok ke dembok punya sai klan punya biang ke kabai gedi pinlang ban penungkam ne kani kepisah ke demi mo. So mentah Coba abang pusai itu besin dan bangmo kata si ai mo salit teko. Pementahan sedang no ya kekeran kabar kepada kesong pisah lailat tingka. Itu sedang bang. So bagi kau mengenai mana yang senang ni kalau so rak tu beri bayar so. So tak nak nak kayu rak sedang bercakap rak sedang kon. Tak Rak ban perlu suara. Dia segar. So Rak sedang. Pelau. Rak sedang kong mo. Rak sedang. Yang selesai. Wan sini kong. Sedang. Plate. Rak sedang di plate tak. Dao Riu Tan Not Kendai Nah kebentar kekeran kebar udah nomor Riu Tan Not Kendai 4-6-5-0-9 Biang Kemana nak topeknya tepur kami sudah Mana nak topeknya tepur Sudah kuai pembena Topeknya tepur 10 minit kinailan Not Kendai kan yang originalnya ada beberapa ni Sound Real Benar Sound real leh san. Sound Real San Kendai Beci original kan? Dia nak bab 10 minit tu Kepur kan tu Aduh Kepur lagi 10 minit kan Kek yang mat. Saya không nghe là xe bên đây cái program cái video nó phổ phong rung cái lạ bên trước
Lesi kita cipai ba kin ha pasai kita cipai thiết. Ini Pak. Seni saya dari LED yang saya sini Pak dia. Ya, ban cek ngin ha ban peni riwe nang banyeun. Saya nanti. Ada mana? Labnya mana ladap tu? Sao viên ria viên san viên not viên kendai viên na kabenta kekerdan kabar lawan ini ba tebak bisa sini ba asal Semerang buat kuai dia di luar buat kuai dia ni am kami orang saya kami itu tak tapi kan dari umur kan merang si musa merang sa kamu pikirkan beli ba Tangal keli teiba ilayo ya kene ka song pisa lailak tika yang ni ba le sendo ado we are lai to debang ba pengisang no ya ka kunan ka ba buka kan yo sanyo setomo sai be den bok i di ba sai ke le sai ke oi kong mo dong ai be den bok i di kong to pene la bok la kana sep kapok ke kong le sai kong pene ni kong to pene la bok la kana sep kanang dan sa kakaran kabar kata kadai kakadan kabalai kadai arlak tingkah nang ta buat ter hado kakadan ka besbau Abdan hilang keruk ni lagi kenang sena kisah fitri. Pak Nawal iu. So, bang Isyaf Fitri ulut Fitri Pak Nawal mana kawan come close ya jadi mana lihat mat rumtai iya itu Rom sini Pak, pula berpeni saya til jam setai Pak. Pemdane rabe sedrong mo, to rabe sedrong ti. Tapi mana pila ban kuru mo. Rabe to. Pila ban kuru to pene la gabok konsep kade kakeran ngabalai. Kade arlak tingkah, kembali mana sia kembali ke por ke maaf. Kalau biasa. Kecuat lah biasa. To. Pila ban kuru suara Pak to. So ini babai la kuru suara. Rabe sedrong bawa. Itu. Andrew Lai. Nah kebenda kekerdan kebalai udah ar. Andrew Lai. 2-6-0-6-3 Baik, jaga por pada mendengar ba kenjai. Gede kekerdan kebalai. Lai are 4 minutes.
Kalau biang. So, selihat. So, pasal mana? Arbian, Andrew Bian, not Bian, Andrew Bian, Lai Bian, na kepada kekeran kebalai alak tingkalayo ini ba, kawan sini ba, sabak piwan, kau ini wanti lebih dua baik, lebih dua, wanti lebih dua, bisa seno, dasar keran, shadow keran, tapi dia kena beli, kang arteli deiba layo ya kasam pisah arlak tingka sembak ni silat arlak ta nombak sai ba nombak hi dei babak kat ai ma next time